PMAYG 2018 plus 2019 ahem kapatangte si biham lang. Bang pharo phora bang kep sose kaprek rachari asong pen BJP along chepa okdun. AJYCP wolongkom aji aro ahim pen hormu hortar anam keso aputhak kachesong padopon. Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo PHE Saikam EM Prodip Rongpi ahim pen hanjang langso ahawar arat jal jiwan mission pen kaselam pon asai rat atumalong an mission kijun alang liloma lililang mapu EM Rongpi asanghu ahim pen kahum lidam. Kardom pini nilihis news Karbi Anglong thanjabam phi sami monjumi teron pi non birta ang topera juponitha. Lakha ingkar aphon nilip MSC ke parlo koilamati wofong asar arong along sikatirang pia hem ningkan hinike thom plengdet aphida PMAYG ahem ke kimpi kapatang de jia phanthang nat angring abelang jongpon me nilip block asai hem dokok aphida sarkar pen ke pipon ahem so PMAYG ahem ke lang kapangkre block gram siwok JEBDO atum dokok aphida non puta sikatirang pia hem kapatang de jia phan angring abelang Kontraktor si kecok cema tangte JE gram siwak atum loputa arju ponnimi alam lo. Karbi Anglong CEM tuliram rong hangkaning je alam kapatipek ason mandet binong lo. Athe lang dame nilipta PMAYG ahem kapatang ponpe dupiklang. Labang solong ke nilip ahawar kacaripon MSC VDC atumta. Lapuson asai sarkar pen kipi along kacilang donangji akenang sot do binong. Munit atum ehemle misente chongdat chutilo sita arjang tang asonsi chetheklong lapen arni arbe penle ke jok kelong lote kido ke thak ning arong pro asonsi chetheklong lasi sarkar pen ke kido kelak atuma phan mathaponsi lapuson PMAYG ahem pi pachitang lo labang solong kapalang dunji akenang soddo puchinisi blok along anutin aphan arpu pekpon replo lasi non abangke Blok along gram siwok JEBDO lapen anparta MSC VDC atumaphan labangso ahem komantu sinang kapatang PG mapusi hemepi sikatirang pipen chuning ripon Pini jakhong ni phai ingkora hini arni Joy Singh Doloi Auditorium Hall along kaprek ratchari asong pen kebang bang pharo phora bang kep sose abang phu abang phiatum Pini Bharatiya Janata Party along chepa okdun labang so keding pon amay along Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang BJP East Karbi Anglong District Committee amay phu Dhon Singh Teron Dipu MLA Bida Singh Ingleng Penchenglok EM MAC Board Chairman Penchenglok penang anman kido abang phu abang phiatum chitong dun pusi bertanang pali Pini jakhong ni phai ingkora hini arni wolongkom ajialong Assam Jatiya Yuwa Chatra Parishad wolongkom ajiaro ahimpen India angkang petrol diesel penchinglok kaprek kenang sot ahormu ador kepaso phuthak ghonta isia phan dharma kang nipon ada por phai kri isi pen pangcheng ponsi Assam sarkar phan petrol diesel ajang thu penchinglok kenang sot ahormu hortar anam ke sodo an prabjin pen pajom nangji pusi ke hang padopon Jong si prabjin pen pajum ponpe pulote sai jogje soda kachesong donang kok popusi AJYCP wolongkom aji aro ahin pen phirangke athengno nang pachini don আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বকলেহা আঞ্চলিক সমিতিয়ে দেশত যি দুই চাই মূল্য বৃদ্ধি হৈছে পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰীৰ লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে পেট্ৰল ডিজেলৰ লগতে অত্যাৱশ্যক যি সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি তাৰ ৰোধ কৰক অন্যথা আমি ইয়াৰ ওপৰত আকৌ আমি জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo PHE Saikam EM Prodip Rongpi ahim pen hanjang langso ahawar arat jal jiwan mission pen kaselam pon asai rat atumalong an mission kijun alang liloma lililang mapu EM Rongpi asanghu ahim pen kahum lidam
Lon ke lang hem ti kum ki lang long long no di hem ti kum ki don ki thar bo to re ko lang long di Kita na po sa kang ton ponit lo lai bom tamik Hills News kar biang lo kar